abusafo we KODIE construction dan a boga bidiama ya yesi ediama no 2 apartments ne yana katapiro sepiro danso a ebedwi filling digum nti adofonom ni anuanom amohwe me o YouTube ha senum ebetumi afa number na edase no so pese esiu fie mawa ebetumi afa na ya bisiu dan ma Ghana haba bia wo bia no yebeba na ya bisi dan no e de amount emfa ho ne ba bia wo de hian se eye Ghana ha me fa cho yentra Ghana enya adwuma ye adwuma e wo Ghana ha senum a yo mesin for makwadare ene aboyfo bebre a wo ye adwuma enti papa no ne hall ni ye nwie ni ntino eja nyunajo afina yapon adwuma ye kofie igusumi nim se dan we ye nche se de wo hu ni se no ye wie na esi ho a obehu se ampa dan na KODIE construction trabe kire wo no ana yaye no eno no hu ye katapila na yadwi asase ni bi e de ba be ye feeling ye beti asoma team kama entini wani ju se esi dan ma wa nso obetumi fa number na wa ase no na wadi nkomo obese twa blocks ma ana wasi dan na wi obese plaster ma na obese boss ma wa nyina ties cry va beto nyina e de ama KODIE construction enti fa number na wa ase no na yenye steam works bia so no yedi hu djuma adwuma bia fa dan hu bia no yeye me fa cho yenton asase hyene so yenton asase yede ne se obeto asase o sa anwen a yebetwa blocks na ma yetwa blocks ni ma wi opese sima wa yankasa be gina ho na yesi dan no e de ma pabusuanie anadamfo a wogini di na yene no mokrata nto so na fe yenye bibia ma hwe na obi amebu wa me frɛ reverend je KODIE se obi abusu obi si dan ma dabi yankasa bisi dan no e de ma wo ye ready a obusuanie na nka wogini di se on si dan ma no mane mra na yene ntena se na ye mokrata nto so na fe yenye bibia kama emfa ma obetuma fa number na wa se no na wa fra ginchiri mu bia e fa dan si no ye de wa se ye do bisi ha